Chelo bana chok out of young goat so chicken ran what was a magamimian. Chelo bana chok worship nan. Sohn payori sak payo masani. Ngayon yung coach makatang kautak young coach ang kautang ngayon no melel. Chelo bana chok out of so chicken ran watch. Chukmao karusyan. Kalangan maway men kapasa chase ngay atay Leilani. Ay last name Sado Sohn Rott. And so watch ikaw ko sa na Wayne Georgia Mech ngay men payes kuchi ikinyang sarawi Frio man so may mipipompe. And so may kotom nan Georgia, iyang assembly, and so what iyang Pentecostal church. We kami na mag-coach naman siya mag-chewy papa. Ari. So chili pilipi, sangan mo sa tama kayang, kung mga sawasama, mo rin sa walang kapayagtayay, iwasama kapatch-patchang. Amen. Ari. Ayaw ralapin sa uchukwach. Ako saya, don't play with sin. Labrang ko prayang, don't play with sin. Ay wasang watawat pang gosang nan. Sohn ko pong kanay sa kweno gola. Ipan Sergio verse 4. Judges 16 verse 4. Amasani. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Wasang watawat chinen ray melen. Ay pan, ora la pitacha.
wasa chikos ko saya norin Samson. Kami mag-check oras sa isme Samson. Check oras okay pang rong chiral intama rasa isme Samson. Samson na uya manakap men me. Inanen kelail coach nanen tatong kiyamaur kwana kelail uksara masani me kentapang pasang awan layon. Ari Samson coach nanen tatong ki awasach irachikuchuk payo kola. Mias pinakap man me chuang metane in lavang sarapin manage. Ari sarapin manage men pilistia ko tan Samson ay namikan kotoro chuang sarapin manage o paksawasre en pangangala Samson ang rail praban paingi one moniyo Ari Untitled Chapter kapita giseli Samson en menla wintang yawasa kel ko sang yate taya weakness tapan wiya me pangkak luwacha tuela ramas Rian so me kun pepeta friend Samson intang en Salih kiti sal kilin ko kap me isupoch aratelela wiya tame Samson intango anso me wiya Samson me irlai wiya tame intaw anso me telela ruwaseta men pilistiako Samson purtacha kamoy pasang sal ko Telela utani sensuat la. Tene. Yan pakapakayan. Takapichiyaki. Samson pilpilea wintang eusang choror. Tene. Alesal kap me second chata tokta. Kos pil salikin yati. Telela pilbuya tame Samson intango. Ruwas pilbuyawis telela ruwas etame pilistiako. Samson pilporta chast kamoy pasang sangko. Epichi pilkosilu. Telela bilprang peta kasilu wabil pichiki Samson intangan ng itatapchen mga ko meisu Telela bilbuya bil Samson portacha bil kamoy pesang sangko wiya sangko paksilu Samson pichi telela ni verse 16 kasambal wasach iwatak ay nanan kasambal enta liyo apkun itita kran koros karaben kelelo Samson ari pangakita. Samson ar pangakita. Litareki. Kowo ngay kichater pangakita. Poyaki anso makamuitang Christ morta anso makaplata kan stepin. Ikamelele meseta sochepan bisak sanguk. Apan litilitareyuk. Apko sampal kowo ngay kichater pangakita. Ibang purtala ngay purang kasaya wasame Samsoni telela ara conversation anso me Samson intan telela yakara penaban duwa chalago ikamele wasang wadach ekos kasaya irak kalep me Samson intang telela kalep matya a weakness tame bang wiya ari anso me telela wiya pe ko Samson perta ruwasa men pilistiako arkonang Samson sayar me telela planen pangalar awasa wasayame Samson in lavang sarapin manage tama ko ngay kcha in lavang and so watch tama kcha acha first priority and so rampukach kcha na kasampal ki well kita at tama kchahin lavang tatama cha first priority kakacha tatak ko pin ko ma sa tamo kanayang poeta pangukangala acha lumunchichiyo man siya magchaila sa mayay setan ari konang Samson na nasa metelela songongan pangalar apo kasampalan Samson na reaction ng telela eshiplatan ka sa telela ap tame wiya ikilkilang mo na tame raw wiya tuwa siya Samson na wiya matmatong kitip asa telela pangalar apo momot siya ikin peninintang isang kayo pen elelirayo me tame pangakita ariyan so me wiya matmatong kitip miya sarabin man kalabuntado tane don't play with sin wasin pan burn you up apan burn ang lukokan o setan pan exposuk setan ni me kayo paran kuwiyang saulang kabarangay expose saulang ari kasampal chante mo tong kitip
Bukchebang so lang aman pa Mwadongki Dihp. Eban tuwa spirit of python. Spirit of python. Magcheban klang maurin snake watch python. Chicken ngalisti aramas armela. Tame kung ya, pitaki aramas man, pitaki pananak, you can squeeze haramaso yakin mela. Tuwacha, and so magcheban, we are deep, gachainta. Ipan we are question nok deep, up kasasa little by little, snake apan kapituk pana, pitaki yuk pana. Kchepaninta. Ikak rong kaulesh pa. So chapinat lala ap kolin sambayo mo ap kinta mas chapinat lala ap kasasa little by little. Tama samsan wiyama motong o wasaw intame pururta elot yange ban mun chichiko ima ko ngay makchapang wiyo motong na maurach kchapan salyakta kcha spiritual death po spirit of python squeeze kcha spiritual death kcha mela. Ari wanso me elot ban mun chichio Sang silo me ban yogi yang child so chicken ranwich and so me lo de ban mun chichio tamarawia rachapcha saliti and so makchaban poput and so makchaban pil lo de ban mun chichi ime ban yang cha setan pan break chati nan son walu silisak payo kan wata kong child enda sisa sap kachin masa ni yang rail intayang kumail ni meren nemen me kung yata tip ime lutun tip chaw yata tip kchalit tutuk chaw ya lutuyo ban setan chame beto makcha kcha salatak apso chain yo proper yangan chap mura chelka setan wayu kalamo setan kiyang apena na omon setan buya yukseli mabin man kame yukala kcha yangan manamano setan either setan the coach amak chay so besang coach setan mo kakaunt kchel ari me ban control am nor ari me setan ban wian so mak chaban poputianan tip i me setan ban wian ban Salih kchel ti kayo maroyan samsan aso meloti rasalieti koryao rapat kasang borin masaw rapat kasang borin masan samsan ka i me setan ban wian go wongai pambil spiritual blinding chala abang kisang porum aban karo changela masachaka okchatek lang ata kupran ko changa chamaur nang koryaun Korint payo pambil wata kong chay pambil sansal enta rasocho kin poson pwekin nang kapitral kan rochoroch kilar coach wadan sambawach coach manage kin karo changela porentek lang ata marain metaktakar rail Marainan rong amau tuan lenganan Christ no utan tuwa cha momen goch. Kami me sansala. Raso chuka klangata marainan goch. Puagi nang kapitral kan rochoroch kilar goch suwatakan. Rochoroch kilar tama rochoroch la. Isme rochoroch kaunin nan rochoroch. Me ye setan tame uya korochong ela sa chay kap chalenter klangata lenganta marainan goch ta kupran goch ang chay maur. Ime setan bang uya korochong ela born masa child catch. Kosilumi menewang kyang child, tame setan pilkung uya nga chay maur, ekang kamik chayla, spiritual dead. Ime samsan uya emela. Na Rome wano resak silu emasani, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Poinan tip ye mela. Ari kami na makowa ngay, kusyasyamin mela, kusyamin niya maur la. Ari pilatan maur. Chate plata mela. Kopro tong chela chay tapukach. Don't play with sin. Don't play with sin. Sin wutana kapar. Kaite me matong yo. Kapan kiskisin akiyakis kapan tame akiyakis hap. Kapan salyakta. Kamela. Spiritual death. Pwaki chay Dehr Mwadongki Dihp. Amen. Kalangan. Iwan mesh mi minok yang chay sa chicken ranwach. Ye kapaka milk coach bang kachin kapse chiki nane will mong yung kan. Kalangan no so chuk mga mengko.